Diama, nukuri kabishwe Real Madrid ari ikipe nini. Uzuko kugira ngo ube perezida w'iyi kipe ya Real Madrid bisaba gukora gatuna mbwene. Uyu mwanya uri guharanirwa, uyu mwanya wa perezida ninde uri butware. Tekereza ko birimo birasaba ko umuntu yemera gatangaza n'ibintu abona ko bishobora no kudashoboka cyangwa se bishobora no kugorana cyane kugeza ku rwego yuko Enrique Riquelme inshuro ya kabiri akubitwa icyumutwe, inshuro ya kabiri aterwa utwatsi mbere yuko amatora aba. Ese uyu mugabo ngubu arizeye gutsinda Perez? Biraza kugorana, ariko na Perez nawe ntago yaryama ngo asinzire kubera ko nawe kwa Bayern bamuteye icyumutwe. Nabonye uwo bita Uli Uhinebe yamukubise icyumutwe, ntago byoroshye cyane. Uli Uhinebe ntago yamworoheye cyane. No kuvuga ngo rero kugeza kuri saha amakuru arava kwa Perez akajya kwa Riquelme, akava kwa Riquelme akajya kwa Perez. Bigenze gute rero sasa? Iki kintu ngiye kubabwira kano kanya, ariko mbere na mbere ndagira ngo nkubwire ngo uwo bita Rene Ekale mu ikipe y'Abadage nawe hari igihindutse. Ikindi ndakubwira kuri Rio Ngumoha mu ikipe ya Liverpool ndetse na Bayern byagenza bite. Ayo ni amakuru yose ngiye kugenda anguhereza, ariko ndagusaba ko waduha subscribe no kunda ibyo dukora. Ikindi ndagusaba kuduha igitekerezo cyo kibona twakongeramo. Ikindi ndagusaba gusharinga no kulikinga kugira ngo bino biganiro bijye bigenda bigere kure cyane. Reka rero twanzike duhere mu muryango w'ikipe ya Real Madrid. Ni ikipe yiganjemo amakuru menshi cyane ariko aryoshye, byarenze kuryoha, byarenze kuba ubuki biba ubunyunyuzi, kuko inkuru zo ni nyinshi cyane. Buri segonda niho amakuru yimukipe, niyo turi kwirebera, niyo turi kwiyumvira, nibyo turi gukurikirana. Twumiwe aya matora narangira abantu tuzicwa n'irungu ry'umunwa. Kubera iki? Aka kanya tugomba kuba dufite umunwa twiteguye. Aka kanya rero muri uyu mugoroba ubu turi ku isaha isa 8 nibwo kino kiganiro gikoze, ariko ndibuze kuba ngiterekaho mu gitondo buri gucya kugira ngo muze kubyuka mugikurikirana. No kuvuga ngo umugabo bita Uli Uhinebe yamaze kubwira ikipe ya Real de Madrid, abwira Florentino Perez ko uyu mukinnyi witwa Olise niyo mwamureba ngo nabonye ngo mwohereza ngo Jose Mourinho ngo akaza kwitegereza uwo bita Michel Olise, ngo niyo mwakoresha amaso 5 mukajya mumureba neza ntago muzamutsindira ntimuzamutwara. Ibyo biragoye cyane. Ikindi yongera kubabwira ko miliyoni 200 abantu nizo ziba zitumye bicaye hariya barimo bareba abafana babo, ngo ikintu gituma baza kureba umupira hara bakaryoherwa ngo ni Michel Olise. Ngo rero gufata miliyoni 200 ngo ukajya gutuma abakinnyi bayo umupira utaryoshye, ngo ibyo ngibyo nta kintu bivuze kuri bo, ngo niyo mwatanga miliyoni zirenze 200 ntazo bari buze kuba bafata. Uyu ni Uli Uhinebe, uwo ni perezida w'ikipe ya Bayern Munich. Ubwo yabwiraga Florentino Perez ndetse na Jose Mourinho ngo bashaka guterura amafaranga, ngo bidding iremereye cyane, ngo bakajya gutanga kuri Michel Olise. Baramwifuza cyane, kumwifuza ni kimwe, ariko nabari Abadage bafunga umutwe bya atari baniyumvamo ko nabari abantu bakomeye kumubaha n'ikindi. Urwo n'uruhande rero rwa Florentino Perez. Reka mujyane rero ko bita Enrique Riquelme akimara kubona ibid ya miliyoni 150 y'akadasa, nawe aragira ati nkimara gutorerwa kuba perezida w'ikipe ya Real de Madrid, nyuma yuko babwiye Rodrigo Ascande ndetse na Erling Braut Haaland, ariko aba agent ndetse na papa wa Erling Braut Haaland ndetse na Manchester City bakantera utwatsi bakambwira ko iyo deal rwose ndi kurota bitashoboka. Yongeye gusohora indi deal, yababwiye ngo nkimara gutorerwa kuba perezida w'ikipe ya Rio de Madrid ku cyumweru elegation ikimara kurangira, nzahita mbahereza uwo bita Jurgen Klopp. Yagize ati ndi kwitegura amatora, nkimara gutsinda aya matora ku munsi wo kuwa mbere biri direct umu agent wanjye Raul azahita agenda, director wanjye ahita agenda ajya kuvugana n'umuntu bita Jurgen Klopp, kuko niwe mutoza abafana b'ikipe ya Real Madrid bifuza ko yatoza ikipe ya Real Madrid. Ndabizi neza ko atari Jose Mourinho. Ibyo bintu rero byaje kuba bikomera cyane. Byakomeye biti? Byakomeye bituruka ku mugabo bita Jurgen Klopp akoresheje abagenti be bahita bahakana kino cyemezo, bavuga bati uyu mutoza w'Umudage ntago yiteguye kwakira ubusabe bwo gutoza ikipe ya Real Madrid aka kanya. Enrique Riquelme yagize ati njyewe kuwa mbere nkimara gutsinda amatora ku cyumweru, kuwa mbere biri direct
ibiganiro bita bitangira hagati y'umutoza Jurgen Klopp ndetse n'aba director banjye ndetse n'aba agent banjye yavuzemo na Raul. Ariko aba agent ba Jurgen Klopp harimo uwitwa Marco Konsike yasubije yihuta cyane aravuga ati izi story ni story zimeze nk'izo gusa nkaho batebye abakina, ntago ari story zifatika, izi story ntago ari zo, arazanga. Arabwira ngo Jurgen Klopp ameze neza cyane muri Red Bull, nta nubwo yiteguye kugaruka muri coaching muri iyi minsi mu makipe. Abisoza bavuga ngo Jurgen Klopp ntago muri isama azagaruka mu gutoza umupira w'amaguru. Uyu mugabo witwa Enrique Riquelme amaze guterwa icyo nakita indo mu mupira w'amaguru n'abakinnyi n'aba agent babo, ndetse n'icyo nakita ugukubitwa icy'umutwe, ndetse no guterwa utwatsi ku bantu babiri, Erling Braut Haaland aba agent be na Arfi papa we Haaland, bose bamubwira bati ntabwo uyu mukinnyi uri gutekerezaho bishoboka. Ikindi no muri Manchester City bamubwiye ko ntabwo agurishwa, ahubwo bari buza kujya kumukurikirana kubera ko bazamuye jezi ya Erling Braut Haaland, babyanditse kuri jezi ya Real Madrid, basa nkaho wagira ngo barimo baramugaragaza. Oh my god. Bisubiye kuri Jurgen Klopp, aba agent be bahise batangaza ko uyu mugabo atarimo araboneka mu bijyanye no gutoza muri iyi minsi. Rero ibyo ngibyo bari gutekereza ko baganira, nta nubwo birindiriye ko bazajya kuba babiganira, ahubwo bahise batera y'utwatsi hakiri kare batari nigera banaza. Ariko nanone hari ikintu kirimo kiragaragara mu mitwe y'abafana ba Real, n'ubundi basanzwe bazi ko umugabo bita Florentino Perez niwe perezida wabo biye byose. Imyaka 22 na 23 ni imyaka myinshi cyane uyu mugabo, Champions League 6, bikombe 60 na bingahe muri iyo myaka yose amaze. Uyu ni umugabo cyangwa safi 70, ni umugabo wakoze ibintu bidasanzwe muri umupira w'amaguru, especially mu kipe ya Madrid. Bamubonamo nka perezida wabo wihe byose. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, urabona ko ugereranyije Florentino Perez ibintu avuga bifite akanunu, urabona ko bifite amahirwe menshi, bifite chance kuruta ibyo wabita Enrique Riquelme ari kugenda atangaza. Uretse Rodrigo Cascante wari uzwi n'ubundi ko ari gushakwa n'ikipe ya Real Madrid, hari amarinki menshi yabigaragaza ko ashobora kuzaza mu ikipe ya Real Madrid, abandi bose ari kugerageza kujya kuvuga mu kanwa ke barimo baramubwira ko ntibishoboka. Iyi si insinzwe ya mbere uyu mugabo Enrique Riquelme, uyu munya businessman w'umukire cyane ariko wijanditse, mbona bitari buze korohera. Aya matora ubu ntari kugenda yatsindwa, birimo biragaragara ko n'ibiganiro ari gushaka kujya gutangira bari kubitera utwatsi atarandagerayo, bakamuhakanira mbere y'igihe. Florentino Perez birimo biragaragara ko iri tora yaritsinze, ahubwo nibatangire bashakira intebe ya perezida Florentino Perez kugeza 2030 akomeza yiyoborere, kuko n'ubundi nta wundi muntu wabishobora. Mu magambo ye Florentino Perez aragira ati ndifuza ko Jose Mourinho yaza mu ikipe ya Real Madrid, nkuko namuzanye yamaze no gusinya, ategereje ko nzatsinda ubundi akahita yinjiramo nk'umutoza mukuru, akaza akagarura ikintu bita competition spirit mu ikipe ya Real Madrid. Icyo kintu muri Real Madrid ubirebye neza kitari cyaratakaye, uraza kugenda unyandikira. Enrique Riquelme rero akomeje kugenda seba, ariko nanone Florentino Perez nawe bamubwiye ko boretse na miliyoni 150,200 Bayern Munich wabita Uli Hoeneß, perezida w'ikipe ya Bayern Munich, ntabwo yiteguye kuba azayafata ku mukinnyi bita Michel Olise. Real Madrid Florentino Perez kuri deal ya Michel Olise, kuri ku madiru nkayo ya Jurgen Klopp n'andi agiye atandukanye, rest in peace. Babateye indobo iratewe. Tunyarukiye mu kipe y'igihugu y'Abadage, René Calle umupetero ugiye gukora credit ya mbere mu kipe y'igihugu biranze, aravunitse, birangiye atagiye. Uyu mupeti birangiye bimwangiye, uwo bita Hassan Ouedraogo niwe ugiye kwita amusimbura mu ikipe y'igihugu, dore ko René Calle birangiye agize ikibazo cy'imvune mu mwiherero ikipe y'igihugu irimo yagira hariya mu gihugu cy'Amerika. Inkuru ya nyuma ngiye gusorezaho rero uwo bita Rio Ngumoa. Rio Ngumoa ni umukinnyi wifuzwaga n'ikipe ya Bayern Munich, aho ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern Munich bwifuza kuba bwamusinyisha muri iyi sama
bukabona ko yaza kugira ikintu atanga nk'umukinnyi ukiri mutoya kandi w'umuswaza ajya asimbura akaba nk'umuswad player ariko uteganywa ko yazakina mu minsi iri imbere. Ibi byo birasanzwe muri Bayern. Ikipe ya Liverpool rero byihuse cyane yahise imubwira ngo this guy is not for sale. Uyu mugabo is untouchable. Uyu mupeti, uyu mugabo ntagurishwa. Bayern itewe utwatsi n'ikipe ya Liverpool. Nabo babateye utwatsi kuba bita Michel Olise, bababwira ko miliyoni 200 nabo batanazifata. Liverpool itiva yihuta cyane itinabivamo. Uwo bita Lilian Nguimoa bahise nabo babatera utwatsi barababwira ngo uyu mwana ntakorwaho. Iki rero ni ikiganiro nashaka kubahereza muri gitondo nzindutse, ariko ngikoze mwiri joro kugira ngo muze kucyumva saa 12:50. Ndagushimiye cyane. Andi makuru ari kugenda kurikiranaho mbere yuko aya matora aza kurangira mu ikipe ya Real Madrid tugenda tuyabagezaho, ndetse n'andi makuru yose agendanye n'igikombe cy'iswa kigiye kugenda kiba ndaza kugenda inyabagezaho. Muze Cristiano Ronaldo, muze Lionel Messi, ndetse n'abandi bamuze ba Modric, ayo yose turagenda tuyabashakira gake n'abandi bakinnyi bagenda bagurwa mu makipe nka Chelsea, bakipe bagenda bagurwa mu makipe nka Manchester, ndetse na za Arsenal zose abuze kugenda zifuza. Ayo yose turagenda tuyabagezaho 5 kwa 5. Ndagushimiye cyane. Imana ikomeze kubana nawe. Amakuru ya siporo yo ni kuri Dako Sport Hub. Nakagaruka ndagusaba gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tumenye icyo twakongeramo. Ikindi ndagusaba ko nyine ku zindi mbuga ni Dako Sport Show, TikTok, Instagram. Ndagushimiye cyane rero. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao. Bye bye. Hasta la vista.